Udathi masowucedzile ke kuchina sosasa lihepisi lakho lelibitwa nge-vibration udalijube emkhathini kuphume ma-pieces layi-2 uphindze futhi nawe uwajube emkhathini bese-ke uyawubopha ngalinye elifimvo uyacala uyatfungela-ke mase utfungelile-ke bese uyalichacha kanje ngobe phela ufuna kwenta i-afro angithi udase uyathatha likamo lakho nobe lenyalithi loyisebenzisako uyalichacha ngalinye ngobe nguwe phela lo tabe wenda le-afro sifuna kuphume i-afro nebodali cikelela nje ukuthi uyalichacha kahle uve ulihlutha phela nje litawente emahluthe libe likhulu libe kanje udase uyathatha ke likama lakho uyalilungisa kahle kutawulawula wena-ke ukuthi ufuna le size yalamaphondo ukuthi abe makhulu kangakanani. Sesilebe ngimchina lana ngicabanga ufunza grade 11 or grade 12 yeah so ufune lamaphondo ukuthi angabi mancane kakhulu aphindze futhi angabi makhulu kakhulu so bese ngiyawalinganisa-ke ngiyawajuba njengoba uchubeka nje utavuhlutha ubhumbuthela ubone ukuthi ayalingana na odali ekugcineni-ke bese kuphuma info le kanje ngabese ngiyamtshela ukuthi sithandwa sami uma uvuka kusasa ekuseni awukami la just mane uyahlutha nje uyatihlutha uyaphindza futhi uyatibhumbuthela bese kuba kuhle kuba kanje.